لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني سياسات وشياس لوانا كاين تفسير القرآن بيروز بيم وخزمتان بمبست رزامندي خواهي قوري وهيوادان بإيوي آزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. والأخوة يستان فرمي وإذا حييتم بتحية واتا كاتك واسلاويك تان ليكرا بهر سلاويك بو فحيوا بأحسن منها وش ولامي أو سلاو ليكرني بدنوا بأحسن منها بتاكتر لسلاو كرنكي أو ردوها يعني وكو خوي ردي بكانوا إن الله كان على كل شيء حسيبا. بيقمان الله سبحانه وتعالى لسر هموشتك حسابتان لقل دكا لسر هموشتك حسابتان لقل دكا سوى كل رجل ديارة لباقي آيات كان تريش كخواي قورة لكوتا آيات كاني بكار هنا وكتن زارق باس ما كرديا تعبير لماضي ولرابر دوناك بلكو أو فعل شي ماضي تامي ناقصني واتا إن الله كان على كل شيء حسيبا لرزيات لبو تحقيق صفتك لبو موصوفك خواي قور سبحانه وتعالى رابردو لإستاو لدا هاتوش خواي قور حسيبا حسابتان لقل دكا أقر بوشبي كوات كسيك سلامتان لدكا أنقو جوابي نادنوا خواي قور حسابتان لقل دكا يتر سياق آتكان وكو معلومة خواي قور سبحانه وتعالى باز لآتكان قتال دكا جهاد كردن لقل كسانش بباور كلير دا باز لو آتذكاتن وكو زانان دفرمون مناسبة كي لقل آتكان بيشوتور أويا كاتك وكسيك سلام ليدك بسلامي إسلام يعني مناسبة كي أوها وتدلي السلام عليكم ورحمة الله وتمسلمان بوني خوي نشان داتن أتو ظاهرة كي قبول بك ولو حالتي ميكو جبلي والله ولا ترسي سيف ولا ترسي كشتن بوشيوي صلاة دكاتن يتدلن أو مناسبة كيتي بهر حال أصل لإسلام دا سلامة بلام كاتش كواشر يخي دقري يتر بالتأكيد خواي قور سبحانه وتعالى دين يكو شريعتي واقعي ناردية كاتي كوا رجال دعوة إسلام دجيري كاتي كوا رجال مسلمانان دجيري إظهار دينك بكن بالتأكيد جهاد باشترين علاج لبولاداني أو كوسبانو لبولاداني دجمنداري دجمنكان. بل خوش وستان لسر سلام طبعا لير دا وإذا حييتم بتحية دفن كاتك وسلامتان ليكرا بهر سلامك ديارة بيشتر بيشي هاتني إسلام لجاهلية عرب لني خويا كاتك ودقيشنا يكتري بيكتري أندقو حياك الله حياك الله خواي قورة بدجيني يتر كاتك وإسلام هاد أو سلام جواني لبو إيمانار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ديارة وكزانان دفرمون حياك الله تنها داواي تمندريجي لو دكي لمقابلك برام كاتك السلام عليكم ورحمة الله واتا بيزقل تمندريجي فعلا أوشي تيدايا واتا السلامت بي لهمو زرركاني دنيا وقيامت بوشيوي طبعا السلام جناوك لنا بيروزكاني خوا سبحانه وتعالى واتا اگر راز بكين اما لقل يكتر كاتك السلام ليكتري دكين بمعنى كلمة بيستدروا درونيش من بربي لآشتي لا لبو بران بركما كاتك دعاي لبودك السلام عليك ورحمة الله وبركاته سلام ورحمة وبركاته إخوائي قورد ليبي كواتب راستي زور مهمة وكتسندين حديث لسر أو بابتا هاتيا كواتب ليرا أوي كما بستا بهر شوازك سلامتان ليكرا بيستا جوابي بدنو أصل جوا من مسلمان بالسلام عليكم كباشترين صيغي سلام أخوي جورا فيري كردينا سلام ليكتريب كين بلام ليروكو زانان دفرون بأي تحية
پێت بڵێ بەیانی باش توش پێی بڵێ و بەیانی باش ئەو تەحیەیە پێتی گۆڵ ڕۆژ باش بڵێ ڕۆژ باش بە هەر شێوەیەک سەلامی لێکردێت توش وەڵامی سەلامەکەی بدەوە بەڵام باشترین شێوازیش لە بۆ سەلامکردن ئەسسەلامو عەلەیکوم وەڕەحمەت الله وبەرەکاتوه. ئیتر دەربارەی سەلامکردن چەندین حەدیث هاتیە. یەکەم شت دەربارەی بڵاوکردنەوەی سەلام لە یەکترکردن لە حەدیثێکدا کە ئیمام بوخاری موسلیم ئیمام ئەحمەد ڕواتیان کردێ لە بەڕای کوڕی عازەب خوای لە ڕازی بی دەجێڕنەوە دەفەرمی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمانی پێکردین بە 7 شت ئەوانەی کە فەرمانی پێکردن ئەمەڕەنا باتباع الجەنائز واتە فەرمانی پێکردین بە دوای جەنازەدا بڕۆین وعیادەة المەریض و هەروەها کەسێک کە نەخۆش بوو سەردانی بکەین وإجابة الداعي وإجابة الداعي کاتێکەوە دعوت دەکرێت بە تایبەت لە بۆ وەلیمەی ژنهێنان یاخود هەر دعوەتێکی دیکە پێویستە وەڵام بدەیەوە مەگەر عوزرێکت هەبی ونەصر المەظلوم کاتێکەوە کەسێک ستەم لێکراو دەبینی پێویستە بەسەری بێخی وإبرار المقسم واتە ئەو کەسەی کەوا لەگەڵتدایە کاتێک سوێندێک دەخوا دەڵێ لە بۆ نمونە وەڵڵاهی دەبی لەگەڵم بێ حتا پێت بکرێ وای لێمە کە سوێندەکەی بەسەریدا بەگران بکەوی و سوێندەکەی تەحقیق نەبی محاولە بکە لەگەڵی بڕۆی و ئەو شتەی ئەنجام بدەی بابنی ئەو داواکاری کە ئەو لێت دەکا بە سوێند خواردن هەوڵ بدە تووشی ئەوەی نەکەی کەوا سوێندەکەی بشتێتن ئەگەر مەجالی تێدابی. ورد السلام وإفشاء السلام ورد السلام واتە کاتێکەوە سەلامیان لێکردی پێویستە جوابی بدەیەوە وإفشاء السلام بەخۆشت سەلام لێکردن لە هەموو خەڵکی بڵاو بکەیەوە وتەشمیت العاطس کاتێکەوە کەسێک دەپشمی و دەڵێ الحەمدولله پێویستە پێی بڵێ یەرحەموکە الله. لە حەدیثێکە کە ئیمام موسلیم و ترمذی ڕواتیان کرد زوبەیری کوڕی عەوام دەجێڕێت و خوای ڕاد بدەفەرمی پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمووی والذی نفسی بیده قسم بەو خوای ڕوحی منی بەدەستە لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ناس نەبەهشت حتا ئیمان نەینن ولا تؤمنوا حتى تحابوا ئیمانتان تەواو نابێ هەتا یەکتریتان خۆش نەوێ ئەفەلا ئەدلکم على شیء إذا فعلتموه تحاببتم ڕێتان نیشان نەدەم ئەگەر ئەو شتە ئەنجام بدەن یەکتریتان خۆشویست یان دەبێتە سبەبی یەکتر خۆشویستن چی ئەو شتە ئەفشوا السلام بینەکم سەلام زۆر لە یەکتری بکەن و سەلام لێکردن بڵاو بکەنەوە. لە حەدیثێکە کە ترمذی و ئیبن ماجە ڕیوایەتیان کردێ عەبدوڵڵای کوڕی سەلام خوای لێ ڕازی بی دەفەرمی لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة کاتێکەوە پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم تەشریفی هێنا لە بۆ مەدینە انجفل الناس إليه واتخلشي بخيرايي سون لدوري خربونه وقيل قدم رسول الله قدم رسول الله اتدق وتراوى بيغمبر صلى الله عليه وسلم فجئت في الناس لأنظر إليه اتر عبد الله كري السلام أو كاتجو لك بدل أمنيش لقال خلشياتم تماشاي بكم فلما استثبت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كاتك وتمشايد متساوم كر پێغەمبەری صلى الله عليه وسلم تاوکو تأكيد کەمەوە زام ئەو نیشانانەی تێیدا کەوا لە تەورات باس کرا عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب سبحان الله زانیم ئەو دموچاوەی ئەو وجهەی پێغەمبەری صلى الله عليه وسلم وجهی کەسێکی درۆزن نییە صلى الله عليه وسلم وكان أول شيء تكلم به أن قال يكم شد لنا خلشي مديني فرموي لنا أو خلق أيها الناس أي خلشينا أفشوا السلام سلااو لە یەکتری بڵاو بکەنەوە واتە سلام لە یەکتری بکەن و بڵاوی بکەن لە هەموو جێگای وأطعموا الطعام نان بدەن وصلوا الأرحام سلەی ئەرحام بەجێ بگەینن وصلوا بالليل والناس نيام بە شەو نوێژ بکەن لە کاتێک خەڵک نووسینە تدخلوا الجنة بسلام ئەگەر واتان کرد دەستنە بەهەشتی خوا بە سەلامەتی. لە حەدیثێکە کە ئیمامی تەبەرانی لە ئەوسەد هینایەتیەوە ئەبی هورەیرە دەجێڕێتەوە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم دەفەرمی أعجز الناس من عجز عن الدعاء بيد صلاة تريكز أو كسيكوا ناتوين دعاش بك وأبخل الناس من بخيل بالسلام سبحان الله بخيل تريكز رزيل تريكز أو كسيكوا رزيل بسلام ذكاء سبحان الله يتر أجر ماردني ببخشي أجر علمك تبيني ببخشي إخو أوي تر لتواني هم كسيك دكاك جيش تهرب سلمان السلام شلبك يواهي سبحان الله أوي دشي ناسي سلامي لناك خوا پەناماندا لە شێوازی سەلامکردن وەکو زانان دەفەرموون دەکرێ بڵێ سەلام عەلەیکم
وەکو چەندین بەڵگەی دەین لە قورئانی پیرۆز کە خوای گەورە بەو شێوەی سەلامی لە پێغەمبەران کردیە کەواتە بەبێ ئەلیفلام دەشکرێ بڵێ ئەسسەلام عەلەیکم بە ئەلیفلامەوە هەردووچیان واریدە. ئیمامی ئەبوو حەسەنی واحیدی دەڵێ أنت في تعريف السلام وتنكيره بالخيار واتە تو مخير سەر پشت دەتوانی بڵێ السلام عليكم دەتوانین بڵێ سلام عليكم بەبێ ئەلیفلام. لە حەدیثێک کە ئیمامی ئەبوو داود روایەتی کردی عەلی کوڕە ئەبی طالب خوای لێ ڕاز بدەجێڕێت و دەفەرمێ پێغەمبەر صلی الله علیه و سلم فەرمووی يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم کەواتە دەکرێ کاتێکەوە کۆمەڵێک کەس بەلای خەڵکانێکدا دەڕۆن دەکرێت یەک لەوان سەلام بکە لە جیاتی هەمووان ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم ئەوانەی کە داشنیشتینە کە سەلامیان لێ دەکرێت یەکێک جواب بداتەوە دەکرێت لە جیاتی هەمووان بی بەڵام ئەگەر هەمووشیان سەلام بکەن هەمووشیان جواب بدەنەوە باشتر بەڵام حکمەکەی فەضل السلام ئەزول پاداش سەلام لێکردن لە حەدیثێکدا کە ئەبوو داود روایەتی کرد عیمرانی کوڕی حوسەین دەجێڕێت خوای لێ ڕازی بی دەفەرمێ پیاوێک هاتە لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه السلام ئەو پیاوە هات گوتی السلام عليكم پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم سلامی جواب دا و ئیتر دارجی ئەو کەسە فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم عشر فەرمووی ده واتە ئەوە ده خێری گەیشتێ ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله کەسێش کە هات ئەو جارە گوتی السلام عليكم ورحمة الله پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم عینی وەڵامی دا و دانیش ئەو کەسە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی 20 واتەوە 20 خێری گەیشتێ کەسێش تر هات گوتی السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عینی بە هەمان شێوە پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم جوابی داوە ئەو کەسەش دانیش پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی 30 واتە ئەو کەسە 30 خێری گەیشتێ کەواتە بەڕاستی هەرچەندە بە جوانترین شێوە هەتا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بکەی ئەوە بە تەئکید ئەجر و پاداشتی زیاترە. لە حەدیثێش کە ئیمام بوخاری مسلم ڕوایەتیان کردی عائیشە دەجێڕێتەوە خوای لێ ڕازی بی دەفەرمێ پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی ڕۆژێک بە منی فەرموو یا عائیش بە عایشەی هەندێک زار دەفەرموو عائیش باڵێن وەکو نازێکی دەدایە هذا جبريل يقرئك السلام فەرمووی ئەوە جبریلە سەلام لە توش دەکا فقلت وعليه السلام ورحمة الله وبركاته سلام ورحمة وبركاته خوای لێبی جبریلیش ئەو جا دەفەرمێ پێم گوت ترى ما لا أرى دەڵێ ئەمنیش بە پێغەمبەرم گوت صلی الله عليه وسلم دیارە ئەوەی کە دەیبینی ئەمن نایبین کەواتە جبریل هاتیتە لای پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم ئەو دەیبینی طبعا بەڵام عائشە نایبینی و هەستی پێ ناکە کەواتە ئەگەر کەسێک سەلامی کەسێکی لۆ هینای بەو شێوەی پێویستە جوابی بدەیەوە. لە حەدیثێکە کە ئەبوو داود ڕوایەتی کردێ غالیبی کوڕی خەطافی بەسری دەجێڕێتەوە دەفەرمی ئینا لەجولوس بباب الحەسەن ئێمە لە دەرگای حەسەنی بەسری دانیشت بووین إذ جاء رجل فقال پیاوێک هاتوو گوتی حدثني أبي عن جدي بابم لەم جێڕایمەوە دەربارەی باپیرم قال بعثني أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كواتە بابم دەڵێ بابی من ئەمنی ناردە خزمەت پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم فقال ائته فأقرئه السلام دەڵێ بابم ئەمنی نارد گوتی کە گەیشتە لای پێغەمبەر صلى الله عليه وسلم سەلامی منی پێ ڕابگەینە قال فأتيته فقلت إن أبي يقرئك السلام ثم خزمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم ثم يا رسول الله بابم سلامت لێدەکا فقال عليك وعلى أبيك السلام سلام لتو لبابي شد کەواتە بەڕاستیەوە فێرمان دەکا عائشە خوای لێ ڕازی بی کە فەرمووی جبریل پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی جبریل سلام دەکا فەرمووی سلام و ڕەحمەت و بەرەکەتی لێبی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم کە کەسێک پێی دەڵێ بابم سلام لێ دەکا فەرمووی سلام لە تو لە بابی شت کەواتە ئەوە بەڕاستی فێرمان دەکا بەو شێوەی وەڵامی سەلامی یەکتری بدەینەوە ئەگەر بە ئەمانەتیش پێمان گەیشت. لە حەدیثێکە کە ئەبوو داود ڕوایەت دەکا ئەبی هورەیرە دەجێت خوای لێ ڕازی بی دەفەرمی پێغەمبەر صلی الله عليه وسلم فەرمووی إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه ئەگەر یەک لەم گەیشتە برایش خۆی با سەلامی لێ بکە فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ئیتر لەگەڵ یەکتری بوون پاشان دارێک کەوتە نێوانیان یان دیوارێک یان بەردێک ثم لقيه کاتێکەوە لە دارەکە ڕەتبوون یا لە دیوارەکەیان لە بەردەکە ڕەتبوون دیسان گەیشتنەوە یەکتری فليسلم عليه أيضا کەواتە ئەگەر لە بۆ فترەی کەمش لێک دابڕان کە گەیشتنەوە دیسان سەلام لە یەکتری بکەن کەواتە تا بکرێت سەلام
زۆر لە یەکتری بکرێت بەرەوەی سەلام سەلامە سەلامی خوایە وەکو کوردەواری خۆمان گوتنی فعلا سەلام و ڕەحمەت و بەرەکەتە دەبیتە مایەی خۆشویستن دەبیتە مایەی ئیمان دەبیتە مایەی چوونە بەهەشت دیارە شتی تریشمان لەسەر سەلام بە پشتیوانی خوای گەورە لەوانەی داهاتوو باسی دەکەین وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.